Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi nibikelele kuphi nakuphi la ubukele khona ngemakuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification makukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuyona ke Orlando Pirates. I-Orlando Pirates ke kade ke ikhipha istatement nje namhlanje ke kulohlanu ke ntambama istatement ke lapha ke mayela ke nomdlali lapha ke uGilberto kuthiwa ke lempela ke Orlando Pirates isivumelene ke neqembu ayikade ke esuka kulona lapha ke iPetro de Luanda ke impela ke Orlando Pirates ke ngathi ke sebevumelene nayo ke iLuanda ukuthi ke uGilberto azogijima kuyona ke lapha ngokwelona from lapha ke iOrlando Pirates until kuze kuphele yona ke le season. Akasazi ukuthi Orlando Pirates ke iyobe isambuyisa yini, kodwa ke nje kade ikhipha istatement ukuthi ke isemkhiphile ngokwelona to lapha ke iPetro de Luanda. Make sure ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe ku channel. Mina nawe kuzohlezi ngikhona ngu-update malana nawo ke ama transfers. Okwamanje ke ivideo yethu ke asibambe la, nisale kahle.